Apa kalau paman? Cak gu ganggu, tepak hosok. Usuk-usuk apa cak? Abu, petarung mak ngalak tang aing ben. Kenapa masuk-masuk nggak bisa ki aing? Paling lah persiapan mukul waktu tidak orang marin. Justru bulan perasaan ria kan kok bayang aki aing. Tepang miko yenom. Kan mungkin ngebesaki tak butal ka pasa. Kok tahu man tak kira bisa membetal? Kemon nggak bisa ki kakanan ben minuman sampai mengundang sahwat. Aji bisa melang kencerna pasa man. Satera cuaca cek panas setar. Biar lebih kau orang pasa. Cek keresahan ang rona. Maka sengkok pada man. Yang sekapin apa niat? Mungkin niat pun kuat pasal lillahi ta'ala. Insyaallah bi pangeran pun paringi kuat. Yang kumun porantar. Engkau selama bulan pasar ya kita mukel sekali. Kok curiga manitalasan kok yolok lora. Rasa apa? Rata reman. Apa iya? Menang. Beni rata reman mon ben. Leterman. Pak. Tuh. Sino kidesa ka? Cintar ka pa mo nga? Ngomong siapa? Parto. Anu apa? Udah parlo ni skoni. Assalamualaikum. Ram. Salam ke Pak Mengetar. Oke. Ganggu boy. Namanya aman. Lagi makan boy ya. Cek nyaman gak dah? Stop itu. Mungkin nari sepa. Tak kira bedereng nemu. Lu enom ke lu? Ya siapa kok colok mercon kana? Siapa yang menolak? Itu anak siapa? Tapi jauh dohor. Ambil tak bus. Yo, jambu ben. Agang goreng nga ka na boy. Bisa kapan makana? Assalamualaikum. Mo? Waalaikumsalam. Bentar. Engki mo. Nah, apa kalau mo? Tahu ya, ngecek sepeda. Malam mati mati antar. Pula keng bensin na mo. Tak tahu kia ya. Yang marah tahu juga. Aja sepeda jeria lah yang kuyaki pertama melo lebih gotar. King bah fakun teh matian. Ki cek semakin pertama si asli ban si oplosan. Tak itu gitu na mo. Udah parlo apa tar? Nyaman. Tar, Apa pun ngabes nom terus. apa tar? Apa mo? Engki mo. Udah parlo apa? Semakin coba bulan paksa cek benyang mo. Akan ke dalam jong. Akan ke dalam. Tapi ba, coba bulan paksa makin mo. Kak mang luah. Tarman kele
asa media dan ding kuring so ai. Toro tarman gilo Robert. Ya aku andi cara tar. Mun bentro kuat apa sah. Dek kamu mau? Aku andi dua cara. Cara si pertama Ria, syarat teben ngala aing segelas pas enom kul 12. Hur Ki betal fasan gula mo. iya keng matabur kapasan bentar. Keng pas tekor pasan gula mo. Cara nomor 2 mo. Ah. Cara nomor 2 reben gempang. Nyari malam. Nyari malam dek kamu mo. Ini nyari malam jong. Orang rekan apa asar rekan kun siang melolo. Mon la malam mereka tak apa asar. Jadi mon bentuli menemu malam. Tuli ngakan. Tuli buka. Iki mo. Gula terus insyaallah gula pah nyari malam. Gula terus no. Udah emak. Tari bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi kebelah kata raman deh. Pesan apa mu nga suruh nyari malam. Boleh tak lupa ya apalagi nupain. Nyari malam, 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 nyari malam. Cerang tidak termantar apaan minum. Apa kalau kau man? Sadaqallahu maulana al-azim. Apa tar? Cerang tidak minum gitu bro. Astaghfirullahaladzim. Menurut suuzan kangko bentar. Saking mata salah ngabes tayo. Iya. Ben lapar jadi ya. Ya ada nak masuk ke lo. Apa macam-macam bentar. Sengkok datang di kon pamong ki bro. Oleh petunjuk kok di pamong. Petunjuk apa? Malam menempai man. Caan mentro tuli abu ka. Suruh nyari malam. Nyari malam dek remah. Malam esar ya. Ya kan mon malam ini kan kata apa saman. Jadi suruh nyari malam. Masuk akal. Tapi dek remah caran. Tak jian aja kok pada posang man. Gak rumah tayo senyamannya. Wala ada iya boy. Kan mon malam ra identik ben petang. Tapi mon petang ya kan ben patuh lingakan. Iya. Nyari lima petang nih man. Poh. Banyak mungkin petang. Mayu, sepenting patuh lingakan mayu. 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 Luma areman. Nyari malam. Kak nyari malam siapa boleh buat engkau makam. Boleh betul dah mah, ada betul kompor. Kadang nak coba dah. Kok kening berit. Apa entos man? Duh ya Allah. Coba barang bah tak kait melolo. Mak corak mustar sotar man ro. Demana kan hari. Asyik tu. Asa. Masuk dulu. Etap. Aku malah bedain so cecen mang. Aba iya, nakala tang base camp din na munsa bahasaan. Ay din na galo. Malam kan din na. Iya, ku tayo. Iya, tak parta aja. Mayu pas buka. Mun benda lapar. Lu kayak minta pelpal lah kan are. Tos luman, mana buka ro biasa macam doa. Ay mayu doa galo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nyaman ya kana. Oh, rire. Mong, sepura na mong. Iya kana.
Jek mak pas nemu kenangan si dia. Ora nemu. Bulu ke ngecek tarman. Apa nah? Boleh balai mustar mo. Apa sih kok mah? Tapi gula seru sampeyan beri mo. Mak sorongko. Saya pun seru nyari malam. Orang aja jadi pamari helu. Kan bingko ala kar suruh nyari malam. Maksudnya nyari malam jadi ya. Pabunya ibadah ke Allah. Pabunya bejong sunnah. Pabunya ngaji. Nengi masjid. Menina nengi petengah. Mangka namun malam jadi tak usah sare. Deki tinggal dan mahrib rola apu katibi ban tak usah soro. Aji ala bejena buka. Mengadan kada mo. Ya tak bisa cong. Jaringan adan daripada bakton bang sebang. Beni bah koradan. Daya boy. Kor laku bisa tak muke lah basa. Apuka ke Roma. Kedua re. Apa jangan kok penyaman ngakan. Traktir mo. Iya kor ya ring boy. Tak usah nyak benya. Kan si penting barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben man. Engki. Ya engke. Oh sandal. Boh, sabar sandal aja. Apa muljaan seorang ya? Panen yang atas. Assalamualaikum. Mo. Waalaikumsalam. Anan sapaan je tar masih hibah. Ika anaknya cu temur. Benika anaknya cu bare. Yalah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jauh bila nasi tak ada.